IGC News, Biba Obibia Akwaba, Hadie later Zion Hot East Qua, Enemy Bremo, Enuti, so we can subscribe. Omodia say over subscribe to the channel. Jobian say over click the subscribe button. Now barely notification. We have a video for phobia be uploaded when the first person I will sub the can video. I feel we are now like video. Give us a thumbs up. Now fee. Share my offer for so now when you be here na wo hu ensema enkoso ewo Ghana be mo hanom afi ye hwe eye ensema ababeto ye konso yiti eye sa report ya ababeto ya yiti sansi ya konso yiti obi sorry ana hope no o deal with him ni ne gaga o ma ye physical sa amfa Jubilee House penina osuma obi se won ko outside Ghana onko eden ko e waduro kokoto e kan se wheelchair me kam wo hu se binim atotu obubaka ho yenko ye na memubunka fo na ma no nsuso nsuo no se me to wheelchair bi enne wo beka fom me odi mi ko do so ameda ho e betwa no video se akire me mo hu se obi te wheelchair mu Jubilee House ada obi akai asem America ne yi na mo kai enne de GSMbo enne 12 they are launching CPP na obi a wotie bi an record nto in the meeting close to 4 hours. Na the China say Hopeson Adorye said no one no. Ni asoma. Sika ni pa na Kwaku Annan free. Enye dwuma ne, enye dwuma china. I am telling you, me say me paramount chief your friend talk bisri. I'm not state. Which young man don't think say we bet me I walk over him. Me come what you say. Be me family. Me. Sabe sorry na me chinipa e kunu physical. Immediately, nipa we are my bodam. Hey, sir. Me command, I will go naked. Hey, you telling me? What me to hodum? Fasika see me 1 month don't me try. What way? Be see a family no. That is family. What kwatia bia ye family. That is how it is. Cheme to ona fasika o be twa 1 month na ugina ho. Etenyo bia ne Nyankopon ta ma wahehya ma Hopeson ena obekọ medi no pepe se woto adubone a ebika wa no adubone a president Nana Adodankwa Akufo Addo ne NPP mpanimfuo bi mo ne Nana Addo abusua bi mo ato no ena enne aka Asante Bediatuo a oyare da America ha owuo sesei Asante Bediatuo yare no aye critical me friend insider say me pe update o say Frank omokura omo se omuanu omo ho say omo de beto abonten say Asante Bediatuo yare na se de yare ni si kono na mpaye na nado say ye mmoma Asante Bediatuo no em say mpaye no ano e den na amanyankopon buo fu amanyankopon kura hu se sa na nka esen ka Asante Bediatuo kura no enka owu be 2017 na boni a wadi wa Ghana ha no enya de ketwa na media me wo America hai me bompa yese me hunu hospital ko a Asante Bediatuo wo na mekọ ho na me the video of Ghana yen health system akire emrofo no se sa politicians we on ye executive secretary to the president of the Republic of Ghana na osanso ye ambassador at large omo hwede omo dia ye Ghana na sa hospital na omo aya ma Ghana fo aye omo se ye nkwaje ayarehwe no sa bi ne wo America ho na enti America fo yesremo mumma Asante Bediatuo enko back to Ghana na hospitals na omo say omo asi hospital ebi mada ewo Ghana ha na nado de when it comes to health system ebi ni ho no onkwankwaja yahwe wo ho na America ha no anyansafo na aye won health systems iye Ghana ni a wutie me Ghana ni a wo amanone ha enti bisa ho say hospital a wo yonko Ghana ni ti a oje ayarhwe enti eye enti abrochire ha hefa na yetna plastic chair mu obi gina ho ni ade drip asi no so ye ka ene politicians age platforms twan tro kire ye
Timika say Ghana mpo yen health system better than America. Ghana mpo yen health system better than UK. Ghana mpo yen health system better than Canada. Na ammo brafo ne ahiafo ma na ye euro ye enema ba America ha. Na menso so no me make sure say me yare o. I have to test the American hospital, the American health system to know said ye enyansafo aye. Na me kwan so a me ye video ama obi bia hunu bi. Yes. Ye media gro wo ha o. E braso say ye ma Ghana fo hunu nokore no. Na saa awudifo na naro dan Akufo Addo na busua no de. Ye mpene mo nsanso me daadaye. Na se wo na wutie me no wo no hwe Ghana passport woni bio wo plane ticket ene hwe ba bia dollar adu wo passport kura na wo visa wo yare ahwe ba bia okwaje ayare hwe wo de wo wutie me wo yare ahwe ba bia okwaje ayare hwe politicians no omo yare a na omo aba beje ayare hwe wo America ha ye de oman no sika ena yesan so de ahwe omo ohun letter na Jubilee House de baye no omo see oba UN meeting eye government business na owie ye no na osan so ye government business ena wa yare enti sa no hwan na be fa no hoka enye ye Ghana fo enye wo sika hie ni ba wutie me nya wo sika na memeti America ha ma ba America ha ma ba behunu me ka no kore akyerew wo si wuntie hie ni ba nyine wo ho na ye de party na atwa mafuruma na me de me MPP ni na me ntimi nyi MPP ma na MPP damakoma so suanyansa wate hunu nyansa na nte saa wonso so no wodi saa de saa na odi akowuo ya beji Ghana nasi ho ya mpene ma akromfo ne awudifo enyi Ghana no moso ena de ye mompa ye ma na meka no se woto adubone a ebi kama no enya mo na mosimu besi cathedral ideas bae Ghana for Christian country Muslims tradition ye nyina ya getu mu obia contribute to ye chief imam or ye kramoni or contribute to ye traditional authorities ahemfo individuals obia contribute to ye 1 cedi 10 cedi one ye pe $58 million mo hwe de cathedral ye mahu ena hwan na yare a ohia mpaebo enti se nka mo ye cathedral ni ya nka na Asante Bediatuo yare nka nya ho na mo de odima mpaebo eko amana no da ho momfa nko odi momfa odima mpaebo no nko amana num na madwem mo na mo ye no nsa abo mutiri so ebepo mutiri so abo mapampa so enne ochena ene da na enso ho a enya Asante Bediatuo nko a big fish from the Jubilee House until December 7th on YouTube. Asante Bediatuo de West. You are watching Juicy News on YouTube. Yes, say West all time. because se say ye ni agro. Wona wutie me na wono ye party boy, wo ye goro boy. Wudi mi atem no. Bisa say asem na America na meboa. Ye misa say adomako ba fi oyare owu. Wo say ye nam radio so na ye sresre sika ama no. Senko ya Akufo Addo busuani a nka yemfa no ma America na se UK nkosa na yare mi bisaw adomako ba fi wa yetias yewuo yesresre sika ama no na party nti na ya hyeda afo so no na akɔhye ne glass bi ti se de obose kanya no na oba betene camera mu mate apo na party na ahweme pa wonso so ye hwe wani hwe owede a yare nko a yempe nokore wo kuromu ha ye beka nokore age Ghana si ho sa Asante Bediatuo we ni nipa bone ne na dwe mmone nti no otimi call Canadian embassy eko ka kire Canada embassy ne se ma Ghana ni bia visa ma ne nko Canada yes wudi ma me kan kire wo bone kum bonefo awudifo asefo memo bia sere odima mpaye ma no enu ntina me ka se Ghana fo ye mpaebo Ghana fo yesu no edan no me agu ayi Asante Bediatuo so afen na wo se Asante Bediatuo woni wabusua you are in pain munya nhunu pain no na pain na mode Ghana fo akomu no munya nhunu bi na dado danko Akufo Addo munya nhunu pain no a scammer like you watimi scam nyankopon
Wanko Israel anko shebo se ubesi National Cathedral se nyame ma wo win presidency a 8 years nie wasi Ghana fo sika ye de ma wo kura no wadi $58 million eno ho akatua na yetua no na ifira Asante Bediatuo so na nado na eba so frima opare eba so Ken Ofori Atta eba so mo a mote Ghana Jubilee House ho a mo di Ghana sika wo kwamwoni bia so no ebeba mu nyina mo so na me wan ha me ho because mu nyina mo ya ayarefo because ayarefo list na ye de ama me na mu wo Jubilee House ho no edin nie eye nwanwa yare tong yare nko a Ghana fo de he se ye mo an ha ye ho ye mo an ha ye ho nyame di maye enti he wo a wutie me wo de okọ nkoto bia ni ma koso ana bom paye no mo be yare hwe hospital a Ghana ha ye komo hwe no mo di dwom wanum omo akwaje sika agenda 111 sika no wo he hospitals no wo he agenda 111 project frema opare oba bere wa kromfo frema opare I don't fear you Opa, go and sue me. Kromfoba. Go and sue me. One could sue me on your bar. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. What kwaji agenda 111 sika. Nanke semu complete project no. 2020, 2021. About the same, we are in 2024, going to 2025. I don't know complete here. Meanwhile, your crazy can so absolutely. Frema opare. We are head minister. Debe na wuni fa health ho a una SSE woje agenda 111 sika esi we contractor Goro boys and girls at the Jubilee House oba berewa we Goro girl Goro woman mama bui Manye MPP ni $33,000 I am telling you people the Jubilee House a California would for Yesi hospital that $33,000 and means hospital and into my yard wood air bomb no yare no be so abomo mo awudifu akromfo asefo ye kan okra mo na obi tinchen ahiafo ma bi na mo kai wa wote aburochiri a wo di mi atem no wo aburochiri ha e system e wo aburochiri ha enu bi na wo Ghana ho won kan okra wo yare kura wo ha na se wo ni sika mpa yetimi de chaw mesim mekobi maye video ma mo ankasa mahu bi ye ni kuromu ha e na oba bi onya accident ene yede ne kwato trauma hospital Winneba yesi onisika o na yatimi atamoba no ede na kwa akoda nwuram amoba na wu nanka even po yemfa ne sikwa ho mpo anase yemfa ne sresre sika na yemfa ne ko radio so po adwemmone omanya yatim adwemmone ahyeyema politicians akromfo awudifo omo begina yanim so a na omu twantro na ye na ahiafo ma na ye bre no na ye so ya de adi me catch 2024 elections na ye kɔ no ma wani ene wa adwene enna ho dwene se nipa enya wonko na wo ye MPP ni o me ye MPP ni mapa me wonya MPP ni nsane me basa woto abama MPP a no me a eba Ghana for so no eno na be bawo so I'm telling you it's a time any leader who be biano this case must work on you and we a politician this should serve as a deterrent to you mon mini nipa ho nipa yemme nipa yemme yewua ajapade de beko Gyamfi nko ana na yemini nipa ho frema opare kromfo agenda 111 we ye ba beko election ubehu se omo ba be start ya be commission omo de be pe vote no omo asanso aka kire mo Ghana fo se ya dwene mo ho na ya sisi hospitals ya dwene mo ho meanwhile omo yare a omo nko ho Mr. MPP ni a ope contract e with Jubilee House agenda 111 from Frema Opare mo jere $33,000 akromfo asefo na me pe babi a Asante Bediatuo da e wo US ha I'll go there and expose him and I'll let the US authority, the health system to know, say, Omoba, Bejisika, say, Omo de Babu here for now, Omoboa. And this is the health system of my building. Your team. Oh, yeah, Monfanko Ghana, non-coffee, how a here for my Ebre hospitals and clinics.
Yes. Asante Bediatuo. Wadwem wone no. Enka Ghana fo ebenya opportunity akọ Canada. Na watumi akọ ho se ane. Na nado de free SHS yaba. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. What do you otimi kwa country we wiase ha nyina? Ah, ada na wo visa say de amount bia on reject na won cancel bia na won tena Ghana ho. We yare ye. Wa fa plane abaha ama oman no so sanso betua woka. Letter na ye release ye no. Ye say we government business. Ye bewie sika ye de bebo sa akwa we ho ka no. Etimi hospitals be say 10. Yes. We hu konta e bebu. Ghana ni bi owo Canada enya opportunity. Say ye for about 200,000 Ghanaians at your map of Canada. It was opportunity for Africans. But because of say oye Ghana ni intino and a lobby ye say yam fama Ghana for and my demano. Wa back Ghana ha abeye documentation bi bia wie as a say na nado dem Kwaku Addo e sign. Na nado dem Kwaku Addo say lalai. Penema Ghana ni bi anko. Nka Ghana for mabuno, Ghana for ma over 200,000. So Ghana for 200,000 ko Canada. Do you know their lives e besesa? Do you know families e besesa? Na nado ampene. Na wo wia, wo da so di na nado achi. Meanwhile wo pa burochira akọ. Connection mine no mu di usika. Na wo do form of na DMB na nado ayade, na nado ayade. Unim dia wo keka. Nyankopon fa wo so ochawo. We said there will suban yentini and our monsters no yenya trimedemfo a omode saye wo because ye na ye dwena dwempa na ye dwene nipa ho no always no ye ho toye. Yes, na se me Frank Adane se me di tro a kire wa enka menya ko ya ba America fo mo nyi nipa bonefo so saa wo America ga menya ko ama ha saa na ado na busuanfo no Asante Bediatuo no omo ba America nye se because of say omo ye nipa pa wo. Because of the position of hold in Ghana and India. Now, America for you ha. And America is land of opportunity and the land of heaven. Heaven on earth. Brana for when you behubi. I don't know about a month in India. Na omo besiri sika na omo adi no omo no. Na na do dan Kwaku Addo. What wasting Ghanaians time? Yemisa ya ho say over 5 million Ghanaians na. Yaso omo wie free SHS no. Adwuma be na omo ye. What be so? 5 million Ghanaians na we so more benefited from free SHS no. Na yemo wabaso na ebinsi da no. Adwuma be na omo ye no Ghana ho. O wawie school dey na asie. O adwuma. The end result is say nipa na ye adwuma. That is the most important thing. Na dey wie university mpo nya adwuma nye. Obi awie nursing college na na do 2021 or da so tifie. University graduate, bit 4 years, 5 years, or that's what if ye. One day, ye kotwaba na mo data manfo na obehwe na party guru boys etete social media detract the Ghana for na ebimu nso no allo lack of information but ye na ye work the concrete information na ye nsuru bia no ye beka no kore ama Ghana fo ahunu. Asante Bediatuo me se unya hunu he wo ebefro sentokwa na bompa ye se bia me hunu hospital awo e wo US ha ba bi owo bia no me se ye betrezi aba ho. Yes, ye betrezi aba ho ebe ma Ghana fo nyina ni wiase ahunu se mo politicians no se mo yare mpo na mo kwa ma no ne a they should sack you people eno ne betimi mo. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news na all MPP time. for them say You are watching Juicy News on YouTube. se nyankopon kura ka se ohwe omo bone so kura apo no a masa nkeze se da me kan ye no kese nka nyankopon kura bo se kese nkomu wu da mu de mo de ye JʊJu tibunsu otuo yonko ho a so otuo biem mu kum papa no mu kura tumi ene wahu de tumi wura no de ye wo o so obi tumi sini bi stroke na achewa Bediatuo ene koko nsuo only liquid nko na wudi o homfa o he be kire Ghana fo mo fa update no mra we are waiting for you aduane be na wudi o ye bema di fufuo ana di body am pese ni kontomire mo na manam nuro egu V18 ube koso anu nuru na star
yare a eni aduro a yawo ne ebrewom ne bebomo musika no ntimi nyemo nkwa mutumi no entumi nyemo awudifo akromfo frima opare oba basia kromfo na me pesa mo de be woso ai ada na MPP fo ma fa me woso mo famra mo famra sa Asante Bediatuo yi unim se after say call embassy my blockade Ghana for from visa no Hopeson Adorye Hopeson Adorye adwuma na oye no port Hopeson Adorye ne de MPP ba power wasanso akwaji Hopeson Adorye adwuma ama ne mpana yes ne mpana na ode Hopeson Adorye issue no me no in another program but we know there me face the health system keke and this health problem me yichire wi enye no nko a we mpo there compared to the others no we mpo there ye wo kuromu ha ena ye Europe nso edi na ne hwe konfa no chese din no se na do etuntimi yo konfa no is a hospital a serve every Ghanaian across the country na do se de otumfo se panyini ntnafie ma seduamfo enti Asante maye ne man and konfa no sina saase so se na do ne MPP aban entimi me service konfa no a ode ne sika beye bodwa sresre nipa sika baaye waton niema na do wone mumpanimfo mwansi ho mamma ne kapre wakoto niema firi amano ne ba besiesie konfa noche oduru port nso amasanso agere niema aku nanim ase aka ho na otumfo okura akomapa se me ne otumfo a nka de amode ye me no kamuntimi nsima manhia se mo ba bechia me na mo ba be campaign ana kamuntimi ntum na nsi ayi kumase se mo ba be campaign man ai konfa noche na mode otumfo anima twitwi fom waye ne yie no enya mo party mana na omokọ ho otumfo ne maye sen ebi kura make mpo otumfo mpo yare a onko ho ne man ko ho na busenfo onko ho but ahiafo mai omo anso na omo sanso defend akromfo yi yes we me kan obehu se ahiafo mai na wonye patriot na wo ye NDC ni na NDC fo na atuo ka yes NDC fo mo frem na muntua meka meye campaign ama mo wate meka no kore de NDC fo beye ya na enye na ye to abade tia omo na do ne Bawumia mamu no ene Mahama is 1 million times better. Yes, I'll speak the truth. Me NPP ni meka no kore no Mahama is 1 million times better. Se Mahama is not better. Na Mahama apro the health system then na monso so MPP fo mo ba ye no monso so mon kura health system no na mo yare a mo kwa ma no ne se Ghana yen health system ne ya ade na mo yare a mo kwa ma no ne. It's very simple question. COVID-19 ba ye hwisika mo je ye COVID-19 na duru mo de bre ayarefo na eno so kura no makoti ntubu o se munyina mo yare mo gugu Jubilee House wo munyina mo yare mo bewu yes obi abewu mimewu obi bewu obi abewu but kwan obefa so awu no that is the most important thing. Nipa pawu ena nipa boni nso wu but nipa boni wu no te sa Asante Bediatuo die ya na emu ye wurem yes na senka MPP fo munim wu anka mo hwe na mahu de to ayi dwonkuma odwane afiri kuma ase aba Accra akofa plane ako Germany suhu clinic na fon sa wahu Nyankopon sa na nyame de beyemo me se sa na Nyankopon de beyemo awudifo akromfo aye ka asema muntie monhwe sade maye Ghana ye hospital na wo hwe me se wo ye nipa na MPP fo aye sa wudi samwi na uwia wosi me ye party ba na o justify sa bone for samwi ene ko hospitals a parama na yeyi ma
me kura me ba ha ntontom ni ha o in the first place me ba me bie puna me bia na matum I am said dia mete Ghana no ntontom ba we me san ntontom ni ha ameka say America heaven on earth amati nka Asante Bediatuo da ha nka da na Asante Bediatuo yare no nka yan fa flight emergency flight ya me fa na nko onko su home clinic wo we bia jo kuma wu yero onko to na yare hwese wo Oda munyanto waze me ankaza be take time na minim sa hwefo ne atifo ayetie me media sana abrebi ameka no me kasa se ya na Nyankopon soma na bofo no na wade informations na abreme eti we ya mekan minim se obi mpote Asante Bediatuo ho e wa America ha ohwe no obeye video kura de asende me ode ye kakra bi na fa send me na ma me address no beba ho yes meba ho me ba me so me ba yare hwe sama ba America me so me ntiapo me ba check up baby awodaro na ba ho no me twa kore ode minya picture eno aro no asa na ma pet hospital panino no ma sheda say I have a message for you and America for so moti asemase no ma chiro mu it's a time as you call it a spade na die mpanifo na ye no yema amanamanya atumpon no ete ase na mo ba ho so mo ba bagi sika ida say IMF say World Bank o mo ankasa no mbedi animu adekode na mo de ba be no na mo ankasa ba be ye yes enti say na mo di sika na show mo nsem mo mbedi who this enti no yama mrofo na enti ase say mo engineers na mo ye hospitals no so mo ba bagi sika for hospital a monfa engineers omo ye hospitals no ne contractors no eni omu achi monfa sika na show mo nsem na mo mra Ghana na mo mameye omo ye wi a omo mra back ye wo ha sese yes na nado akwaje ayi $30 million say ode ba be reclamation na nado $30 million say nsu na wo mai post ambulance repair kura say $34 million that $34 million na yakwaje no UAE for hono enye for ayi galamsey reclamation o de ba be campaign NPP for niska o mu nya sika nye campaign and omo gigi sika free galamsey fo ho ena say galamsey so no yesi omu nyai enti galamsey fo no so ne sika kakra wanya no o kipu eni tira na ado ntimi stop galamsey no na o galamsey fo na sponsor ya o campaign party hia sika o be de na wazanza stop for mo ze memo mo nya galamsey mes ai oh not life me be ye ba akukura me no na be ye Hopeson Adorye de na obro Bediatuo dua no me no na be ye awudifo asefo mo mehwe America kuru se de yesi akikire America kuro papa nyansafo kuru na wo ba America ha mo ba ko nti mo ba ya anyansafo aye kuru sei nti mo miso mo kwan a mo fa so ye agise sikadie adwemmone basa ne sile kwenko a nketwade mesjuana ka se nketwade eno nko a na munim me ma me ba ko be so na ka se Frank ade no so kura nya adwuma o na be da ye adwuma se wa brudi dalado wo me se wo no se wade wasi askame Nyankopon pa wo Israel wo koye ukọ sere Nyankopon se ubesi asore dan ama no omo obedi akonwa when na wo Bible mo hye Nyankopon bo a ose obesi asore dan ama na ayi oyeye no wo de wo nko a de na nado wo nko a de wa hu de ba so na wo de wo de ne betwato na sa afri ma opare no ni sisiri adapa no kromfo no omo munya hu hwe yo tipo we ni ensema ababeto yepuno so because GCB so and our hello so when you subscribe ya bomudia say over subscribe to the channel sanse hadia later then hot news and kwa eramde bremo after we are not like video no na fe share ma of so na we be here na wo hu ensema ekoso ewo Ghana no han we so betimi akire wa den fa ye ensem we na hu ewo comment box no obeti in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment.
Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.